Numasagtam tuyrik na ngamin tinaglabas, ngan ngani maperdi tuy biyak, impateg ka pinapudno, inted ko ti amin ko, amin nakid daw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod manangalilaw panag baybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagi, intured ko aming apili, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka. Mataksan nga agayat, numasagtam tuyrik na ngamin tinaglabas, ngan ngani maperdi tuy biyak, impateg ka itinapudno, inted ko ti amin ko, amin nakid daw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod manangalilaw panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagi, intured ko aming apili, nukunaem aginura ka, san biyag ko kaputay ayaten ka, dinudog mo tuy bagi, intured ko aming apili, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka. Sikat na luwan anang baybayan, sa naklam
kaditi na pud mo nga agaya. Basta kaditi na pud mo nga agaya. Hinunap ka niya kini nga upadayo ka ngem sulian nakto day dati ka rin biyag ko usok ng namnama ke inuturay ka alaw anaglabas kanayon ka asiksik gaan tawag mo kensura awan man di nang mauran di tunggal dari
oras na asyak tayo madayo.